Napa niki gending Ibu? Lamunan Kang Mas. Lamunan. Bagus. Saya. Ngados Kang Mas. Nggih.
den kau ledu mang temangan Oh kalenti seta kaos saking madeka kamencengan Ya. kajenji kabulan tatoan tolos saking dikasayang pamikiran engger banget sangat ledu marontoronan tel kabila sangat ledu dak temora maju temang kaca kapi kala laonan matermu kepada bersolamat sejenak motor goni Iya. aduh dari dajen Digondeng gitu loh, Le. sangat merah non pemerintah Iya. matoroni ada tretan sadejan menang bisa lalopotan nyon Oke, batur sebanun Bapak Iyul, Asim Nopi, kedua-duanya calon Kemis Legi di bulan besar tanggal 1, tanggal sekalian bulan Raja, tanggal 2 Jumat Pahing di rumahnya Edi Nabila. Satu teror merupakan Blek 2 matur sebanun Cak Mawardi, Sanin Tuku, Kampung Dirsan Mahmudini Sabudra. Tidak ketinggalan Kampung Hori, Holili RT, Sami Tito, Cak Dulalim Sanar, Salim Muksan, Cak Holis, ndak naik, ngeronyu tolang, mantan Kilura Wedusan Bapak Suratno pribadi, Yuli Sera, Kang Ulung, Abdurrahman Mail Supir, Poh Sakit Lehes, Bung Suyono, Pak Liantus Boto, Sanusi Boto, sudah tampil di pagelaran matur sembah nuwun.